kung fu choi lar tu Bruce Lee chanchin tun tuma chuan kan ngai thlau don ani Bruce Lee hi martial arts le film lama khovel shiat khopa tong sang ani a chen ran na hi alar pui tak zeta chubaka abe puite han khoi zawa a mel nervel hi adang lamin alar pui le viau mai Hong Konga film industry a thak nang lam thlok ati thei ome chubaka athil ti a poimo tak pakhat chu khothang mingo ho mu thei tura kung fu a choi lar hi ani bok Bruce Lee hi kumsang khan chakwa samli November thatop lama alo pianga apian lai hian khwa avatto viau in arinom apa hi opera singer ani angin anu hian tor neya azin kwalna lama po azui vezel thina apian lai takhi America rama anjin lai ni in San Francisco California a Bruce Lee hi alo piang ani Dr. Chuan aminga Bruce ti pho in an chung ko ming Lee ti aputabok makvede mai chu achung khat te hian rol thar atlin ma chu aming pum Bruce Lee ti hian angko du mi alo ani aunau no Agnesian Little Dragon te in akau thina aunau no kau dan he alo pulenta ani ome ano pan lai hian aunau nu dang phone bi chu fiam thua te in swimming pool a anam thla a phone bi po hi amak ve reng renga li hian tile mi to lo tura thu atiam ma chu tuichunga hian alua phum tlat ani hemi nu atang hi chuan Bruce Lee he vai khatma swimming pool shrimma alut le ngai to lo ano pan lai tang to in Hong Kong a hian free ma alo chang to thin bok martial arts he kumsom pathum ani atangin yep man kai soina noya azir chana azir ber he wing chhan ani a whip man hian wing chhan he khothang mi te zirtir adu vaklova Bruce Lee he anu telamatangin German tha ani ti hriat chua ani a whip man nena hian mi pakhat chuan hril ma se Lee aza an awangin azir tir da tho ani ma se zirlai dang te chuan khothlang lam thisen kai chu wingchan zirtir velo turin anorowangin ama thu in Li hi abang ta ani boxing lama training dong mi alo ma se kumsom pasari mi ani in boxing tournament pakhata a champion tlat tho America khole tuini na nei adu awangin atlai ma in America rama apem hian kumsom pariat alatling lo ani martial arts lampang entirna aneya miten anlo hriat vede nuwa hian zirlai enge mosa thlangin zirtirna ape chhota ani azirtirang chi hi America rama chuan anla hrengai mi alobok kumsang ka zakwa somruk pakhata khan sumdon theina license anei veta a ti chuan martial arts zirna sikul hongin ahminga hian jun fangung fu ti ani a ama he kumsom ni chawa upa alani le ngal Li hian le khabu ziak thian pakhat James Lee atonga Cantonese stronga gung fu ti ai chuan America mi te hriat olsam theidan zonga kung fu ti chu afin thak zoka larpo alar zokang ti thuron ape a ti chuan Bruce Lee hian gung fu ti chu kung fu ti in alo thak ta ani ome Bruce Lee le Amy Sanbo hi kumthum lai anin zuya Li hian nupuyatan somfo thin ma se Amy hian anol zela atop na ta kumsang khachakwa somruk pathuma khan in nei puya asom le a ma se Amy hian annar le tak thosi awangin anin thren felta ani kumsom ni pani mi ani hian apadu thut awangin aser antana sipaya hian atran angai vemi lova achan chu aza mo hi adang lambik awangin sipaya tang turin atling velo ani Li hian aluna University of Washington chu asanin June sakazakwa somruk palia khan Oakland apana hetia achet na chan ber hi James Lee ne na martial arts school hon adu wang ani August sakazakwa somruk palia hian Swedil Sakir le in aruk te in afa pai mek lindai chu nupuya aneya
James Lee anu pui in nei na zong bun chu an ho nge nge ti chuan afapa Brandon Lee chu kum sang kan zakwa samruk panga February tha aron piang ta ani film lama achan na masaber he TV series The Green Hornet ani a Green Hornet anchan ma hian nungna anei tatlat maya he nungna benvon hian adam chung ina kian san talo ani mitam tak soidanin li he athin cheve view ani ome thin rim a hrat ve thin view ni om tak ani sum man athiam vak lo nge sum lama boina atok ve reng thin bok lindai nena anfa pani na seinon hi kumsang ka zakwa samruk pako a alo piang ve bok film hi achang tam lutuk lova ma se achan chun te ero khovel deng chuak khopa lar anivek ome The Big Boss, Fist of Fury, Enter the Dragon Baka, The Way of the Dragon Pei chu ama in athom thu aziaka producer le director ani mei baka achang tupa po ani ngal ani Enter the Dragon film a Pei chuan no chizuar tak tak te an manga actor pakhat Peter Archer Pei chu tuya atlalung thel he flima tang prisoner a po hian Hong Kong kholaya chena nei lo mi wak vai te man anni boka anin suana sin a hian alem nilawin botol tak tak man ani awangin li hian akut atika bok ani li hian thu then khat lam fia thei wak lo anaya ril thawak lo nia lang he film director nen po hian anin ngei te chiam lo bok film chan nunung ber Enter the Dragon chu ma hian rang kachaka siam Rolls Royce Corniche chu a order loka he film hi a hlotlin arin wang po ani bok amai ro chu he kar aran thlen hi male he film an release ma hian a boral ta ani he film CM2 studio hian a film minga hian Blood and Steel ti antuma li hian a soi sela ti chuan Hans Island ti in an thak le ani mase Enter the Dragon ti an putir lo chuan an tan vai khatma athok le to ngai lo wang tia anor awangin Enter the Dragon an ti le to zok ani July ni somni sangkazakwa somsari pathuma khan Bruce Lee he ni khoshelovin actress Betty Tingpei chen apartment a mu ani a amuthil ma hian aluna chhok turin pe hian luna dam doi ape ani pe hi Bruce Lee har film lai munung bertu ani a risel wak lova hemikum thau me tha hian ni khoselova omin dam doi in panpui aloni to pe biography a hian anin ngai zong ni in je ani ama hi Seattle Washington Lakeview Cemetery a phum ani a The Crow film achanlaya chasuala boral ta afapa Brandon Lee po apa an phum na huna tho phum ani ve ani